Dušan Rakić iz Temerina bavi se intarzijom, umetničkim zanatom, koji vraća lepoti drveta. Sama reč intarzija, koja svoje daleko poreklo nosi još od arapske reči tarsio i označava umetanje ili uleganje, a u praktičnoj primjeni mogli bismo reći da je intarzija tehnika koja se u prvom redu primenjuje u izradi nameštaja, gde se različiti komadi furnira sklapaju čineći određeni vizuelni prikaz. Naš sagovornik, međutim, pravi prava umetnička dela. Zato se nameće pitanje da li se bavi umetnošću ili zanatom. Tretira se kao umetnički zanat, stari umetnički zanat, tako se kategoriše i zato, spominjao sam, imam i sertifikat Ministarstva privrede, da je moje zanatsko bavljanje u kategoriji umetničkog zanatstva. Može se nekako mekše definisati kao tehnika drveta, obzirom da je moj bazični medijum za izražavanje drvo, odnosno furnir. Furnir kao najrafiniraniji deo drvne industrije. Pokazivao sam vam kakvih raskošnih tekstura na ovom svetu ima. Znači, drvo je osnova mog rada, osnovni alat je skalpel, što će reći da se radi o isključivo ručnom radu, bez ikakvih mašinskih upliva, i ono što je u daljem toku obrade, izrade motiva koje radim, koristim, znači, ekološke, drvo samo po sebi, furnir je ekološki materijal, drugo, trudim se i da to budu i smole, lepkovi, takođe, znači nešto što je potpuno prirodno, i ta prirodnost me neprekidno i podstiče, inspiriše. Videli ste i sami te obličje koje je dovoljno nekad zalepiti bez ikakve intarzijske intervencije, koliko je drvo samo po sebi lepo. Na sertifikatima koje izdajem kada određeni rad uručujem klijentima, trudim se sad da bude tekst, da ako se nekome dopada to što je dobio ili kupio ili ne znam šta, moja je molba da za drvo koje je posečeno da bi taj rad nastao, da zasadi jedno novo, pa neka ostavi neki mali trag, obzirom da znate i sami kako se besomučno sve oko nas i eksploatiše i uništava. Činjenica je, recimo, ovde u Vojvodini, malo je paradoksalno da u sredini koja je najmanje pošumljena u Evropi, da 6% površine je pod šumom, eto ja, kolega, odnosno prijatelj koji me naučio intarziji, gospodin Ere Šerne, još jedan kolega koji radi intarziju, onda kolega Vasa Popengo koji je restaurator, to bavimo se drvetom u sred Vojvodine koja je najmanje pošumljena. Znači, to je stara umetnička tehnika, umetničko-zanatska tehnika, koja se može definisati kao dekorativna stolarija, spada u kategoriju primenjenih umetnosti zajedno sa vitražem, mozaikom, pozlatom, politurom i drugim kategorijama. Osnovni materijal zanatske tehnike kojom se bavi je drvo, odnosno najfiniji proizvod u drvno-prerađivačkoj industriji, furnir. Strašno malo su ljudi upoznati. Nekada je to bilo zastupljenije i danas je moj napor glavni ne toliko da radim, izrađujem, da pravim nekakvu produkciju radova koje ste videli, nego da reafirmišem jedan zanat koji ima izuzetno zanimljivu, to bi mogla možda čitava emisija o istoriji intarzije čija su dela bila neverovatne vrednosti i umetnička i finansijske. Sad na aukcijama se prodaju po par stotina hiljada dolara ili evra komadi nameštaja koji su izrađeni tom tehnikom. I kažem, jedan od glavnih napora je da se zaštiti, reafirmiše taj, ne samo taj, nego uopšte staro umetničko zanatstvo koje je kod nas ne na granici odumiranja, nego definitivno odumire jer ne postoje sistemska rešenja da bi bili na adekvatan način zaštićeni. Ne radi se tu o zaštiti nas kao autora, nego o zaštiti jedne umetničko-zanatske i staro-zanatske tradicije iz koje celokupna privreda potiče. Pazite, mi do pre 100 godina smo bili, celokupno područje sveta i Evrope baziralo se celokupna privreda na zanatstvu.
Iako mali broj ljudi zaista zna šta je intarzija, ima onih koji su zainteresovani. Među njima su i mlađi i stariji. To mi je najzanimljiviji deo kada mi se pojave klijenti, ima i starih, ima starih koje poznaju, mladime kojima je to izuzetno zanimljivo. Recimo, u poslednje vreme poručioci poručuju radove po svom izboru ili po izboru onih koji žele da poklone za venčanja, za diplomske, polaganje diplomskih ispita, doktorskih, disertacija. I pitao sam baš jednu mladu, vrlo mladu devojku zbog čega se opredelila, mogla da kupi, televizor, šta već, ili ulje na platnu ili grafiku, kaže vidi, televizora će možda dobiti 2-3 i posle 2 dana zaboraviti od koga je dobila, ali ovo kad joj poklonim, ceo život će pamtiti da je od mene dobila, jer ovako nešto dobiti najverovatnije nikad više neće, jer nas, ja koliko znam, nas 5 se u državi, ja jedini imam registrovanu zanatsku radionicu, čini mi se čak i u regionu koji isključivo se bavi manufakturnom intarzijom, a znači poručuju zbog unikatnosti. Ne može da se odluči šta je ono što najviše voli da stvara, niti šta je ono što ga najviše inspiriše. Iskreno da kažem, ono od čega sam najviše bežao ranije, sada najviše radim recimo portrete. Pogotovo portrete mlađih osoba ili dece, zato što su izuzetno teški za izražavanje. Starije osobe imaju nabore i to je lako kontraste na postići svetlo tamno, međutim, videli ste recimo šejku ovu koju sam uradio. Tu treba proizvesti, znači sa različitim vrstama furnina, iznijancirati. Sve što pogled privuče i što zakuje, i od lepe žene preko lepog pejzaža, nekad da ne gledam oblake, recimo izazov mi je bio mesecima i mesecima ovladati izražavanje oblaka ovom tehnikom, odnosno furnirima, ali hvala Bogu ima predivnih, belih, krem, žutih, tamnih, sivkastih nijansi kojima se i to može proizvesti, pejzaži. Ranije mi je bio izazov veliki nameštaj na, doduše, evo, možda to nisam rekao, oni domeni u kojima se izražavam su enterijerska intarzija sa većim ili manjim enterijerskim motivima, nameštajna intarzija, znači primjenjena na komadima nameštaja, što antikvarnim, što nove proizvodnje, moderne, i suvenirska intarzija, koje kakve škrinjice, ramovi, nakit, to su. I sad, možda nije tu presudan motiv, ono što me zaintrigira da bi izražao, nego sam komad furnira, on najčešće inspiriše. Kada držim pred sobom nešto od onoga što sam vam pokazao, ono samo me pokrene da iz njega, znači nije to reći iz ničega stvoriti nešto, nego iz nečega haotičnog, prirodnog stvoriti neko obličje što estetski što lepše, što izraženje, da bi se ta lepota drveta na najplastičniji, najlepši način mogla iskazati, recimo. A sami motive, evo sad recimo, želja mi odavno, ali ne stižem, jedrenjak neki stari uraditi, znači pučinu, olujno neko more, olujno nebo, neki jedrenjak sa pocepanim jedrencima, ali ne stići ću kad tada, ali za sad imam jako puno posla da bi mogao da se baš ispunjam sebi želje. Radove Dušana Rakića mogli ste videti na raznim sajmovima, izložbama, manifestacijama, što kod nas, što u svetu. Izlagao sam, Bogu hvala, ovaj zanat me odveo i daleko vani, pa sam pre 4 godine bio na Međunarodnom festivalu umetnosti, kulturnog nasljeđa i kreativnosti u Omanu, u glavnom gradu Muskatu. Potom pre 2 godine sam održao masterclass i mini izlaganje svojih radova u Biškeku i na jezeru, Gorskom jezeru Isikul u Kirgistanu, na poziv mojih prijatelja, odnosno na poziv njihovog nacionalnog muzeja lepih umetnosti u Biškeku. Ove godine su mi 3 putovanja, izložbe izmakle opet u Oman, onda u Istanbul i nanovo sad u septembru u Kirgistanu, ali
nisam mogao naprosto vremenski da uskladim sve. Izlaganja su uvek zanimljiva stvar, jer tu izložbe, tu ljudi imaju priliku da vide ono što zaista retko kad imaju priliku da viđu. Najčešće mi viđamo, je li tako, antikvarnicama, nekim komadima nameštaja, jednostavnije ili složenije intarzirane motive, ali ovako u nekom interijerskom smislu i suvenirskom, pa čak i namešteno ovako bogatim motivima se teško susreća, a istorija intarzija je prebogata najrazličitijim vidovima izražavanja i opet ponavljam, moj večiti napor je da se ta tehnika prezentuje kao moderna tehnika, to nije tradicionalna tehnika. Recimo, 60. godina hotel Metropol, ne znam da li ste bivali ranije, čitavi delovi zida su bili obloženi sa intarzijama, holovima. Hotel Park ima ogromnu ranije intarziju. Robna kuća Kluz u Knez Mihajlovoj ulici, predivan prostor koji je jedan ogroman zid bio urađen u vitražu, drugi isto tako ogroman zid u mozaiku i treći u intarziji. To je toliko bilo ukusan prostor, luksuzan prostor. Kluz je ulagao, zaista bio poznata u svoje vremenu, znači u ranije nekoj državi zemlje, ali znali su estetsku vrednost, interijersku vrednost tih tehnika, za razliku od sad. Pa ima, ja sam u kontaktu i u dogovorima, pregovorima, razgovorima za razne stvari, o čemu ne bih sada. Nadam se da će neka, što kažu, Božja promisao malo i mene i te ljude osmeliti u takvim nakanama, gde će imati prilike da se vidi sva izražajnost ove tehnike i lepota drveta da se prikaže u ogromnim interijerskim, da ona može i na minijaturnim stvarima da se lepo prikaže, ali u ogromnim interijerima pre svega. Tako da ima i takvih, ali je to još stidljivo, još je to sve u povoju. Nemamo, često se ovde priča da mi jesmo platežno vrlo oslabljeni za ovih proteklih nekoliko decenija, ali ne radi se o tome, nego je malo smo uprostačeni takvim nekim sirotinskim životom, jer se izgubila kultura življenja, osjećaj za kulturu življenja. I čak ljudi su skloni da i nameštaj koji imaju ili interijere koji imaju dovedu do toga da propadnu, ne ulažući u restauraciju, a mogli bi da trostruko veće novce ukoliko bi prodavali, a ne moraju ni prodavati, zadržat će neku dedovinu ili očevinu za sobom, koje je neverovatne i finansijske i estetske vrednosti. Za intarziju su više zainteresovani ljudi iz inostranstva. Da, tamo se ceni. Recimo ovde, poražavajuće je bilo kad mi je jedan kolega rekao da sertifikat nisu uzimali zajedno sa radom poručioci. U inostranstvu gde god da sam bio nisu hteli da uzmu rad ukoliko nema sertifikat koji izdaje. Ne radi se tu o sujeti, ne radi se ne znam o čemu, nego naprosto klijenti žele da imaju svedočanstvo da je to autorski rad. Da iza toga stoji čovekova kreativnost i jedan dugotrajni, često i mukotrpni ručni rad iza nekog rada, makar on bio najobičniji, ali to sam imao prilike upoznati baš recimo u Omanu, gde nisu samo Omanci dolazili, i Arabljani, su bili ljudi od Japana, imao sam mušterije i klijente iz Filipina, Jordana, Kanade, Amerike, Australije. Svi redom su sa poštovanjem respektovali činjenicu da iza toga stoji se nekakva zvanična potvrda za umetničko zanatsko bavljenje. Odnosno da rad koji uzimaju ima autorski pečat. Dušan Rakić često govori mladim ljudima na povremenim edukacijama u osnovnim školama da je utiska da svaki čovek na ovom svetu posjeduje neki dar i da je greh da taj dar ne traži u sebi. A ukoliko se i pronađe, još je veći greh na svom daru ne raditi. Imamo sreću što Dušan Rakić
neguje svoj dar.